Hallelujah. Belai zora kaham. Haino hai kaitor erens klare piuka. Tini bo haino kaitor ni kok ba ke kupulung laisin. Faidi. Ozora sa kaitor submit khaile. Kaitor hambai relayan. Ashik morok zora. Ashik kaham zora. Chini lang mo kaitor mani bagai. Hallelujah. Thank you, Lord. Afa nang simis lob zakani zuko. Nang simis lob zakani zuko o Alpha. O Subraiyung. Zora di tani submit kayo, Lord. Hallelujah. Afa live of grungzak. Koroksa. Nini sazla sazuk song ni sakawa ni trikatara sarsa Allah. Afa nang sel tiar klaidi. Sini kunzo nin tani submit kayo lo. Sini bukha nin tani submit kayo lo. Sini bebak tong marok nin tani submit kayo lo. Mung sapano ani chini ni kirika nini mangsil Lord. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh shaka talari maste kiri. Hallelujah. For the church, sang sini kaito na hambai relayan. Ini ketang bini zari se fadi hambai relayan. Bebak chini langma kupulung bini zari se fadi hambai relayan. Langma mani tu mani bini zari se nobar bini zari se satung bini zari se bebak sam nungmung protection bebak kaito ni zari se. Fadi aroni su phiyogwi. Fadi aboni bagai sang sini kaito na hambai relayan. Hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Lord. Thank you, Lord. Oh, shatara makara balara baste kiri. Afa ozora nintani submit kayo lo. Ozora nini silo. Nono senango ozora lo. Afa sengsani perengma abu limited, but nini perengma abu unlimited. Neng perengdi, neng buziri di, nini buziri ma. Abu senang sugu, abu sekaham kelayo, abu se better kelayo, abu se excellent kelayo, abu se promotion telango lo. Hallelujah. Oh, shakatalare maste kiri. Riba shinde riba karabalara baste kiri. Hallelujah. Oh hallelujah. Thank you Lord. Nangkaham Lord. Afa ze live kereng itong lerong ni sakang ni trikatana saro Lord. Iyaglos ze of video no naine from ni sakang ni trikatana saro Lord. Hallelujah. Afa satisfaction ni kongo simiso tongo. So ikat sangmong ni tani mo simiso tongo. Soy lengla mung nini tani usimisu tongo. Soy hamsak mung nini tani usimisu tongo. Awni bagis nini wasa sundaro lo. Nini wasa asaw lo. Apa sengsali leadership apa failing go. But nini leadership nini purma nini Titulma apa failing ya. Salbrum brum belai kaham. Hallelujah. Oh shaka talari maste kiri. Hallelujah. Hallelujah. Church hambai de ozora kaham ni pagi. Dini buseng kaito ni kong kupulung kesereng nai. Dini buseng excellent position thang nai. Dini buseng promotion nai nai. Dini buseng better position thang nai nai. Teba kaham ni selai kaham nai nai. Tangmal sini kaito suna promotion kaina musung jago. Suna kusuk level telana musung jago. Suna excellent level telana musung jago. Sengsani borok satamu satak kenadi. Kebama borok kebama zukti tu bunyi tani fainai, but abonan kundu takandi. Kaito nini bagi tamu kok kanyo rena musungzak, tamu kok kanyo rwui tong, tamu buzu rena musungzak. Bahai ke ya presherna naitong, abono se naisomdi, abono se kenadi, abono se. Hallelujah, kenawi ya preshedi. Oh hallelujah, oh shakatala rimaste kiri. Hallelujah, riba shite riba karabala rabaste ki. Hallelujah, thank you Lord. The time is yours, Lord. Oh Lord, the time is yours. Our life is yours, Lord. Our everything is yours, Lord. Hallelujah. Nini manse bebagafa. Oh hallelujah. Tirpra haste nini se Lord. Tirpra haste kenangoi. Nini koto makaham songinyan nango. A koto makaham nung songin nari bagay. Oh platform nung yaparkan Lord. Hallelujah. Thank you so much on live session in bagay Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Alpha. Oh hallelujah.
nung tanzakani bagai kaisal amano rusiu abang ke Yesus Kristo haleluya o Yesus Kristo ni ko o koto makaham abo tripra hasteni bebak kami wo bebak nukugo sogonya ni nango abuni bagai nyago platform no rekalo. Thank you so much Lord. Thank you so much Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, ripakara moste kiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ozara kaham ni bagay. Nintani submit kayo, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini kairok ma. Hamzak ma pai flya. Hallelujah. Fadi. Ganaw Bible na lai siwan. Fadi. Kaito ni kong lo kupulung na bagay tiarang lai siwan. Fadi. Kondur kukurang ang lai siwan. Fadi. Sungsa ni kok ngo. Bekawat ay kupulung klay liya. Oro kaito ni kok sa kupulung na ninango. Fadi sung. Kaito ni kok kupulung na ni bagay tiarang lai siwan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Binikairok ma. Hamzak ma. Pai flya. Oh, hallelujah. Amen, amen. Tini belai keno special na tangi tongo. Kaito tini belai nang manikok chini lang mau nang suk manikok akok no frog na tangi tongo. Fadi sing reading layan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham mini kairok ma hamzak ma pai flya. Aha. Praise the Lord. Naidi busuk sa kaham chini kaito. Tini menay matong mani abo kaito ni zari. Tini sing chámung kaham masama abo kaito ni zari. Sini sak kaham kaito ni zari. Hallelujah. Nini bokrogo beknai tong mani kaito ni zari. Nang kaham ke nini tamnai paikana kaham kaito ni zari. Nini tamnai digestion kaham kaito ni zari. Hallelujah. Nini thani richum tongo kaito ni zari. Hallelujah. Nini bukoro mungsa botrai kiri kaito ni zari. Bebak kaito ni zari mangse sabuni bagay lob zakrani jogo kaito simise hamari zakrani jogo kaito simise abuni bagay no bebak as kaito ni langmau supungwi mani bagay kaito no hamai reply mangse tongdi tangi hinmale boshimino hamai zakrani bagay jogo. Hallelujah. Praise the Lord. Are you ready guys? Fadi tinini kok kaito ni kok ketang kok belai nang sugu nini bagay ani bagay. Hallelujah. Abu simia cini takuk bukuk song ni bagai belai nang sugu. Cini jati masak ni bagai belai nang sugu. Hallelujah. Cini kebang ma takuk bukuk tangko tongko. O kaito ni kok. O kotomak kaham. O nang suk mani kok. O ketang kok no kenayako. Fadi borong buk kena siteng. Abang bagai borong ni tani bahanyo seng share kai relai shuan. Hallelujah. Praise the Lord. Fadi seng zotan Bible club layan. Galatia chapter 5. Yes, Galatians chapter 5 verse 16. Hallelujah. Galatian, hay kaba Galatia chapter 5 verse 16. Tamusa azagawo. So I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Neng Phola ketarbai Holy Spirit by se Twiduljak na ni nangnai hay ka abu by se Twiduljak di hinisaw. Toman neng Phola by se fru Twiduljako kabang mas sengsani hamya, kabang mas sengsani musung masitra abu te neng nini langmok kaplay ang paiglak te abobay nang te kabagi tonzaglak te abobay nang te mesen zaglak. Okay, tini kabang borok sawok tamo nei obahay borok ba musung ma payu ni saw ha kabang ma hamya pasing thana musung obusak ba ni layo pia ba obusak manya abuni bagi na kaito solution deka a solution te ke boya abong ka Holy Spirit si abong ka Phola ketarse. Hallelujah. Neng ang manya kaito saimano abmanya ni bagay na chini bagay tam kalay kya Holy Spirit na arrange kalay kya Phola osung sara sokpay kya ab Phola sabo ni bagay nini bagay ani bagay abo sabo advocate abo sabo chubanay siya seng kalay sa saimano seng tomung no judge ni thaniw tango hunggang ke abo logiwo advocate tongna ni nango neng direct judge ni thaniw tangi banya nini case loray kalanya ni bagay. Hallelujah. Praise the Lord. Nini kes loray kalanya ni bagay. Ti nini ngi kok sana ni bagay. Korok sa subanay nango. At subanay ti kebuya. Abong ka advocate se. Hallelujah. Sunsaro just ni thani thana ni bagay advocate. Nangmani hai. Kaitoro soy kaham ke ya prishana ni bagay. Soy excellent ke tongna ni bagay. Soy kaham kuk ke tongna ni bagay. Subanay nango. At subanay ti kebuya. Abong ka Holy Spirit se.
Hallelujah. Abuni bagino Galatia chapter 5 verse 16 no so belaikeno sarai sao. So I say ni so let the Holy Spirit guide your life ni so. Phola se nini langmana tuidul siten. Hallelujah. Nung nini langmana tuidul na tangke nung felung piu nai. Phola bai si nung tuidul zakna ni nango. Nung nini langmana tuidul na tangka ka nung felung nai hai hamya thayo nung kalayo nai piaba kaham kuk tongna ni bagai tamunang bale nono chubanai nango nono tuidulai nango nono chubanai nono tuidulai abo teke buya abo Holy Spirit se abo phola kathar se. Hallelujah. Praise the Lord. Abo sabo baitang kaito nini bagai ani bagai ro hormani se. Hallelujah. Abo sungsani borok abono saimanya. Sungsani borok abono buzia. Sungsani borok abono accept klaibanya. Abo jishuno bakabai poito klanya roksimis accept klaimano. Abo jishuno Subraiyung gosine roksimis accept klaimano. Sungsani borok abono sinia buzimanya. Abono ti buzina pankri borong taniwo. Piaba je borok jishubai tansangi borok katalong payo. Je borok Jishu Kristono bakabai poito klayo. Je borok saimano je Jishuni bahan sekak zakmani bai hamya hamka. Jishuni tui kosakmani bai sumsok nakar zaka. Jishu Kristo se bebak ni je borok saimano borok simise. Hallelujah. Of falano receive klayo. Te of fala bai ke tuito zago. Hallelujah. Oro je tongnai koroksa sente ereng liya. Hallelujah. Yes. Kau borok belai serai sayana. Norok fala bai se tuidul zak di nisa. Sakni musung ti bai ta tongdi. Phola bai si sung tuidul zak na nangai. Sakni musung ti tongna ni bagai sung osung saroya. Soi phola bai tuidul zak na bagai si. Soi kaito ni mungno kusuk klainya bagai si. Soi bini kingdom no extend klainya bagai si. Tangi henbale kaito bini kingdom ni bagai sung chos klayo. Bini mung sung sasani bagai. Bini mungno sung lop thung hambai re thung. Abu ni bagai si sung sani osung saro tongoi. Sakni musung tui kusung layai tonglainya ni bagai ya. Hallelujah. Tangi male obushak bai nung tomon tuidul zak na musung zagum ke obushak saimanya nini bagai tamunang. But Phola simis saimano nini bagai tamunang. Romans chapter 8 verse 26 tam sujak tong fariseng palke porilayan. Romans chapter 8 verse 26. Hallelujah. Praise the Lord. Romans chapter 8 verse 26. Tamlu sijak tong oronai. And the Holy Spirit helps us in our weakness. Nung zefru kebel ngi tongo. Nung zefru chuk yang tongo. Azorao no subai manai shabo male Holy Spirit simisi. Phola kathar simisi. Tomung no nung tabuk phana saimanya ko nini bagai soi chubanai kaham sabo abo Phola kathar se. Kebong borok subanai sangi rangno nuglayu. Sampotino nuglayu. Sungsani position, sungsani officer kotorokno obosani helper ungjak layu. Yes. Abo koyekta area ni bagai nini bagai nango ba samung chugo. But bebak area ni bagai bebak zorawo nono subai manai shabo male abo Phola kathar se. Hallelujah. Praise the Lord. So kaham ke saiman ni abuni bagai no. Abo haikeno Phola jengtui pankri rokno chuba hunisa. Jenghai weak borok rokno, jenghai belai kebel borok rokno chuba naisa abo sabo male abo Holy Spirit se. Tamni henke bahai ke suri sanna nang abo jeng sawi manya. Kebang borok salayu ang suri ka kebang manisa. Tigno tongo nung prayer klai tongo. Piaba tomung abo Phola ti prayer henke abo tiba perfect ongo. Tangi hen male jeng bahai ke suri nang. Tamuno suri nang bahai ke bobono sanai tamu nangi tongka seng saimanya abo sabo saiman Phola sakse kaito ni thani chini bagai kengai kok sawo. Hallelujah. Naidi jat ni thani wo sabo nini ngi kengai kok sa abo advocate thani jat ni thani wo kengai nini bagai kok sawo. Okay. Nang bai thang advocate ni judge ni thani thanya advocate nini ngi kengai joton nangmani kok rokno judge ni thani thangi sayo hake nang case jitiwo. Same abo hake no nini bagai ani bagai kaito ni thani wo kengai kok sainai nini bagai ani bagai kaito ni thani wo bebak no yapari rinai hake ba bebak nangmar no thangi sawinai abo tai sabo male abo Phola kathar se. Hallelujah. Praise the Lord. Tini kebang borok failing go tamu sengkana backslide engpu kaito bai tongmani kagi taung kapu
संसारनि मुसुमाव कलाय खापु सुवाक बाय कलक खापु चामुं सित्रा बाय कलक खापु तमुं सित्रा बाय कलक खापु तांगै ब साकनि मुसुमा बाय हिमु ब साक संग सिउ हुनको ताबु फानो आबुनि बागैसि ब आजा सगयो फेबा जों साक साक ते सिलिया साइमानिया आबुनि बागैनो फलानो काइतो रहरो आ फला बाय तुइदुलजाकनि बरक ब सिमिसे परफेक्ट तंगै मानो ब सिमिसे खाकसाङै तंगै मानो ब सिमिसे सय राइट लामाव या प्रिसेव हालेलुया प्रेज द लॉर्ड काइतो काहाम बिनि खाइरकमा हामजाकमा बायफ्लाया ब बेलाय काहाम बसुना हामजाको हालेलुया आबुनि बागै चोबानाय सरहरो आ चोबानाय तिके बुयाबो होली स्पिरिट आबुनि बागैनो जों नुखा रोमान चैप्टर 8 verse 26 तामनि सिजाक तंग जों केबेल जरावो ओके चिनि नांमा जरावो ते बेबाग जरावो जों चोबानाय आबो साबो माले आबो फला कथारसे आबो होली स्पिरिट हालेलुया जों तामो सुरि सानना जों बायथां सावै मानिया अ बरम मुनिसु साइमानिया बदबिनि बागै तामना आबुनि बागै तामो मिस्टेक खालायो गोबां चाया खालायो ओके नों नायनायदि आदम काइटनि ग्लोरी बिसिङो दङ जों सासा बिसिङो दङ ओके बेलाय खेनो तामनाय जों सासा फानगोना फियाबा बिसिंति चुबानाय गरै बस बायथां आप फ्रीडम दङ बाट बिसिंति चुबानाय गरैनि बागै तामुखा फेलंखा कखनायांखा केन तामुखा बरक बथारखा ओके अब्राहाम तामुखा मुनि बाय थाङै कायजागैखा डेभिड तामुखा बुनि बिहिक बाय कायजाक फिउखा सलोमन तामुखा 1000 बोरै बाय कायजाखा ओके सो नायदि मुंसे मुंसा मिस्टेक खालायलायजाक बाट निनि थानिबो आबाहायनि मिस्टेक इंजाक आनि थानिबो आबाहायनि मिस्टेक इंजाक तांगै सुबानाय सा गरै इंै तंमानि बागै आबाहायं मानि फियाबा आनि लांमले आ सुबानाय सा सकपाय मानि बाय दिनै आं बेलाय खम तांगै हेमाल बेबाग एरियायावनो आ सुबानाय सा ताबुक चुबाव आबुनि बागै आ हामिया बाय हाकसालके तंगै मानखा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो निनि लांमावबो आबाहायनो नांगौ नायदि डेभिड संनि बागै फला करै चुबानाय सा करै बिसोबो हापायलिया अब्राहाम संनि बागै आ फेसिलिटी करै but nini bagai ani bagai kaitor asike facility ka o church age akaba o church rokni bagai nini ani bagai the body of Christ rokni bagai o Christoni bushak rokni bagai kaitor asike arrange ka ham khlaika asike samung ka ham khlaika kaitor asike sungna hamjaka tam khlaika Christoni phalano chini thani ri rohorka tabo o phalano receive khlaine rok tamo belai khom ke tongi mano tei phemlok jakmao kalaya तांगै हिनमाले सुबानाय सा लगी तंमानि बागै तामु सुरिना नां आबो ताबो फला लगी तंमानि बाय गलाई साकेनो फला निनि बागै कक्साव काइतम थानिबो हालेलुया बाके केंगाय आबुनि बागै निनि आनि तंथंनानि सिमिसे निनि आनि खापां सरांना सिमिसे निनि आनि बेलाय खेनो बागरुम्बार साइ मोसाना सिमिसे निनि ngै कक सानाय ताबुक साबो फलासे निनि ngै जतो अरेंजमेंट खालायनाय जतो केंगाय काइतनि थानि थाङि साइनाय साबो आबो होली स्पिरिट आबुनि बागैनो जों फला बायसे तुइदुलजाकनानि नांगौ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सो आबुनि बागैनो बेलाय सराय के साइमानदि तमुनो ख्रिस्टनि फला निनि बिसिङो करिं गांके आ बरक ख्रिस्टनि बरक याहनि साव रोमान्स चैप्टर 8 verse 9 परिनादि रोमान्स चैप्टर 8 verse 9 ख्रिस्टनि फला तमुनो निनि बिसिङो करिं के आ बरक तमो ख्रिस्टनि बरक याहनि साव हालेलुया Praise the Lord. Ang imano nang ang saksang ng Christian, ang balay kasamse, ang balay kahamse, sawi tong imano no problem. But nang khel khlai na di nang bo position no. Right position da na wrong position no. Right position ka bobo Kristo ni fola gana. Wrong position bobo sungsani musung mau tong mani. Hanya sungsani nobar by kobun zagma hake himi tong mani abong wrong position. Right position bobo Kristo ni fola by Twiduljak mani. Hallelujah. Aboni bagani sing Galatia thaising sing nuka chapter 5. Hallelujah. Tam sujak tong nang fola by si Twiduljak ti hinisa. Hallelujah. Praise the Lord. Galatia chapter 5 verse 16. Let the Holy Spirit guide your lives. Fola by si nang Twiduljak ti. Hallelujah. So sing nuka na jaro. Kogborgo belai serai ke sija. Romans chapter 8 verse 9. Kristo ni fola manya boro bole bini boro gya hinisa. Last part of point naidi. Tamu ke norok sakni musung ti tong ya. Tamu sakni musung ti tong na bagiya. Fola ni musung ti si tongo. Sung fola ni musung ti si ma tong sinai. Tomo no kaito ni fola norok ni bisingo tongo hunke. O kok soise.
크리스토니 폴라 마이냐 버럭 볼레 크리스토니 버럭야 능제 쓱바노 아니 버서 아쓱 응카 아스크 그삼 아크삼 그탈바이 꾸누 프로스노야 폴라니니 비싱고 또레 덩크리 어부시 카이토로 허르마니 수바나이샤 니니 비싱고 또레 덩크리 어부시 더무노 덩고 훈게 능 벨라이 까함 포지션 덩고 능 벨라이 각상이 덩턱이 덩이 만시나이 땅이 흰말레 수바나이샤 러기 덩머니 바게 헬퍼 러기 덩머니 바게 애드보켓 러기 덩머니 바게 할렐루야 praise the Lord 아문 바게 크리스토니 폴라 마이냐 보러 볼레 크리스토니 보러기 아니서 할렐루야 praise the Lord 아무니 바게 쓴 보는 낭수 크리스토니 폴라너 낭수 크리스토니 폴라 아본 니니 바기세 아니 바기세 할렐루야 praise the Lord 땅레 보승 수바작튼 승너 뜨이둘튼 승너 나이걸튼 아본이 바기세 크리스토니 폴라너 지니 랑마워 가이더 러허로 할렐루야 praise the Lord so 아본이 바기냐 따모 벨라이케너 스라이스라이케 시작 그만 보르록 땀나이 bahagia angap folana receive klainai bahagia angaro sok painai hinai tabu question pono raise ngi mano piaba nung John chapter 14 verse 15 of porinai di tamuni sijak tong aro John chapter 14 verse 15 16 and 17 John chapter 14 verse 15 16 okay day 17 tam sijak tong lai di if you love me hini so okay kaito suna hamzaka a hamzak mung Jisoo Kristo tu chini langmao sok paikya nun tomung no o Jisoo nini bagi thikya nini bagi bahan sekak zaka nini bagi thik kosok rokha kethnya mesani kethangi pasaka nai nun tomung no poito khlai hungke nung Jisoo no hamzak nai Jisoo ni hamzak ma nung noka ta a nokma no nini bagi khlai ma no saima nai nung jepur bono hamzak nai if you love me ni so and obey my commandments te ani dagi marok nung tomung khnao hungke tam dagi uitong tabok bono bekhabai sing poito klaiten tam dagi uitong sing bono subrai ni gositeng abuno bosono dagi wo hallelujah nung tomung no Jisoo no bekhabai poito klayo nung bono subrai ni gosiwo te Jisoo dagi mane okong nung tomung no khnawo hungke if you love me te obey my commandments ni sa nung tomung no Jisoo no hamzago te Jisoo dagi mani okong ro nung tomung no khnawo hungke akok tamo bono bekhabai poito klai mani bono subrai ni gosi mani nung tomung bono hamzago te bono bekhabai poito khlaye te nung bono bodagi mani bebak nung khnawo hungke tamuni saujagawo I will ask the Father and he will give you another advocate nisa okay who will never leave you hakatam nisa nini ani bagui kaito tamu rohonai nisa Holy Spirit rohonai nisa rode rohorka already rohorka Pentecost nisalo hallelujah praise the Lord already rohorsak tangai male borok munishu hunjak nairo kaituni kok no khanaka okay Peter song khanaka Paul song khanaka abuni bagai phola tamka sengson nangai o sengsara sok paikya tabuk ni ani le babahai receive khanya simisi yasa ginala simisi sing saimano John chapter 1 verse 12 sing nogo belai srai sijak nung tomuno poito khlayo hungke yasak di ni so tomuno poito khlai nung yasago hunkangke nung kaito ni bosang na hini so poito to ting tongo Jisoo no poito joto no khlayo nung yasak na to nangai ble yasago mane mung sasung nin thani sokpai na nangai a sokpai mani abono no Holy Spirit abono no Phola abono no Kristo ni Phola nung Jisoo no poito khlai ma jora ting na tongo poito khlayo mane no kaito ni mokolo nung kaham piaba busa angna ni pagai tamung na nang male nung abono yasak ni na nangai hallelujah o Bible tongo thing no tongo o Bible nini inglani bagai nung yasaki nyana nangai receive khanya nangai kaito no nung poito khlayo Jisoo Kristo no nung poito khlayo thing no tongo tamuke bono poito khlayo yasak soknai rokno bini mungno poito khlaine rokno bokaito ni busa angre khani so okay poito khlaike tamung man okay nakaito ni mokolo kahamungu abusung Roman chapter 10 verse 10 nugu poito khlaima bai kahamungu bekhabai ke poito khlaima bai kaito ni mokolo phebortam sanai di yasak nai rok ni so poito khlai yasak nai rok no kaito bini busak angre khani so nung poito jorana kasajak nung yasak langlia nini khani wo yasak mani mung sapano so sok pai le angka ke a kaito ro mani yaphar mani phola kusukre nung yasak angka ke nung ba ke kaito ni busang khaba ortam nai di poito khlai yasak nai rok no se kaito bini busak angre khani so hallelujah praise the Lord so abuni bagane je o busani category o sok pai nai je poito khlai yasak na rnai ro borok nge tamo
excellent ke tongi mano belai khatung khaza ke phan ganang ke tongi mano because bo poito khlai yasakha a yasak bani abo tamo kaito rohor mani a kristoni phola ganang borok sabo kristoni phola kri borok sabo kristoni borogya abuni bagino subrai hnai gobang ma sungsar borok tongnai phiaba gobang kugnono kaito sinia ni sanai phiaba je phola ganang soi poito khlai yasaknai rokno hongke gobagui nanai tei mol brumni bagai babai toninai abuni bagino chungoro dormo khlainani bagai phaya mothangjaknani bagai jisu kristono poito khlai yasakna san nango abuni bagino poito jora nang sokpaikya belai kaham tabuk yasakna phasing thangsidi nini bokhani duglamno phiyogwi redi tei allow khlaidi phola ras khlaina musungjago nini bisingo nang baino tongoi nono subana musungjago abuni bagino Revelation chapter 3 verse 20 was nogo bokhani duglam phiyogwi redi hini sao tomono khoroksa bokhani duglam no phiyogwi rike phola aro hapnai nang baino tongnai nang baino sanai hini sao even aro simia sing thaisingo verse 17 no sing nai mano John chapter 14 verse 17 tamsa he is the Holy Spirit is our advocate who leads into all truth nono kubuyo simi bohimre nai the world cannot receive him sungsani borok yasagi manya abono because it isn't looking for him and doesn't recognize him but you know him because he lives with you now and later will be in you hallelujah praise the Lord nang jishono poito khlayo so nang pholana receive khlanya bagi nang juggo hallelujah tabuk poito zora sakpaike thikno tongo tabu yaksana phasing thangsidi tangi himale bonnang mai tongna mu sungjago nang mai sana mu sungjago nono belai khino naikoloi bebak kubuyo ke tidula mu sungjago abuni bagino John chapter 14 verse 17 naidi he is the Holy Spirit atamo he who leads into all truths ni sao bo bebak kubuyo ke nono tidula mu sungjago hamya bipring sapana tai chini langma tongtheng kaitor mu sungjagya kaham nislai kaham better nisla better excellent nisla excellent chini langma kupulung ungsiteng kaitor mu sungjago abuni bagino chini langma chubanai na rohoro a chubanai sa gnang rokse kaitoni busa tangi male phola baise bosungno silbu seng kaitoni busangmani mari bobo kristoni phola se abuni bagino thaisingo nang nukhana John chapter 1 verse 12 tam sujak tong poito simia poito khlaye yasak nai rokno se kaitor busa sanamu hallelujah nang poito zara tongko thikno tong odeko but jepur nang poito khlai receive khlai ne Holy Spirit no phola no kaitor rohormani phola no afrun katamo kaitoni busani category o sokpainai je kaitoni busa ganang rok tamo haka busa angnai ro borongka alai dase suknahani tongkri bebak hamari borok nino Kristo bai thansangai Kristoni borok angnai ro Kristo no yasak nai ro borok katalo borok ni bagi kaitor tam arrange khlaikya suknahani tongkri bebak no rwui hamari khlaikya already sing thangnai ro porikha Ephesians chapter 1 verse 3 porinadi Ephesians chapter 1 verse 3 tam sujak tongnadi hallelujah chini samung tama hambaire nani se tangai Kristo bai sing thansangkha tangai Kristo no sing Subraiyung gosika tangai bono yasakha sing Kristoni phalana receive khlaika abake Kristo bai thansangai phalana yasake borok katal angnai rokni bagai kaito tam khlaika suknahani tongkri bebak no rwui hamari khlaika hani sao hallelujah praise the Lord bebak no rwui suknahani tongkri bebak rwui hamari khlaika kaham khlaika hani sao hallelujah nang tomung no phalana receive khlaika nang tomono Jisu Kristo no bakhabai poito khlai Subraiyung gosioi nini bakhani duglam phiyogwi pholana nang jaga rakha hangke nang saiman sidi nini bagai obab karikha nini bagai bigra karikha bebak tongkri suknahani bebak tongkri bebak no rwui nono hamari khlaika hallelujah praise the Lord kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya so abuni bagai sing srai na nangai life belai easy se tomono nang right path sokpai kyangke kubui lama nang sokpai kyangke hallelujah praise the Lord but kubui lama nang sokpai manya hangke soi kaitor musungjak mane aro nang tapon sokpai ya hangke okay tamung nai nang tabuk phano bokhami thik mungnin thani tongnai gobang ma wana ma gobang sinta gobang ma tekto okay nono tam khlainai soprok phainai because tangai logi chubanai kreni bagai but chubanai ganang rokke tamo any bebak circumstances te bebak zorawono tongthogui khaksangi tongui mano hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya
Aun bagini church belaike serai eng sidi te saiman suk sidi जों Phola Bai se Twiduljak nani nango. Galatia chapter 5 verse 17. Galatia chapter 5 verse 17. Tam sujak tong let the Holy Spirit guides you nisa. Guides your life nisa. Okay, Phola Bai se sing Twiduljak na nangnai. Holy Spirit bai se sing Twiduljak na nangnai. Chini bagi kaitor sabno rohor Holy Spirit no sorohoro. Phola katha no sorohoro. O Phola Bai se sing Twiduljak nani nangnai. Hallelujah. Praise the Lord. When you won't be doing what your sinful nature craves in itself. Jeffro, okay. Phola Bai Twiduljak nai sakni musung matai nini langma kwplaisa ya. Sakni musung mabai nang te ya appreciate. Tangin male Phola Bai se nang ya appreciate. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bin khairok ma hamzak ma pai flaya. Belai ke hamza bo bosungno. Bosungno ya karya kiwiya. Excellent. They belai ke no. Comfort. 각성의 똥통을 무슨 똥나 무슨 자고, 아멘, 아멘, 할렐루야. 파리, 가이트 손에 belai 함자고, 아버님 바기노, 성 belai 카스랑의 belai 똥통의 어바하게노 Phola Bai 캐스 성 Twiduljak lai 시원노. 또무는 코럭서스 다부퍼노 follow 클리어링냐고, 앙 follow노 receive 클라이네 무슨 훈게, 오케이, 가이트 니니 랑모 티니노 supungwi follow 다북노 니니 미싱가 합바이네, just 니니 버카니 독람노스 phiyogwi allow 클라이디, 지수 크리스토로 Bakhabai poito klaidi. Bono Subraiyung goshidi. Tebni bakhano klogiredi. Hakhe Subraiyung Phola ni bisang hapaine. Bon nang mai na tonglai, nang mai na sanai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Parisin zoto mukum layana. Tomuno yes up Phola nang nangong ke mukum dite ani logi okok no sadi. Tomuno nang up Phola kaplai Phola ni bisang sokpai siteng nang musung ke poito klaidi bakhani duglam no phiyogwi te ani logi sadi hai hne. Hallelujah. Afakaito. Nono belai ke hambai. 나네 키비야, 나네 야카리야. 너네 성들의 사즈라 지수 크리스도노 아니 랑모르이 너나 하마리 클라이케. 한바이 지수 너 꼭 하나만이 바이 아니 까함문카. 너 그트님에서는 그 당이 바사만이 바이 앙 뭐탕작 몽라마나 만카. 앙 너는 버카바이 보이도 클라요. 아바이 까이트는 먹을라 까함문카. 수브라이는 것이오 앙 뭐양 뭐탕작카. 네 버카니 누글람당 phiyogwi로 오 홀라 폴라 끝하. 오 홀리 스피릿 너 합바이 시디. Tongpaisi diang bai, nana subasi di, ang allow klay yun nana. Hambai kaito, ani langwawo, Phola no supungwi mani pakai, nana kibiya, nana yakariya, nana bakabai poito klay mabai, ang kahamangka, Subraiyung goshi mabai, matang zaka, Phola no allow klay mabai, subana isang langwaw sok bai kya, ang tabukte shelenglia, nini busase, erenglia, dalay morokse, hallelujah, ang subrani borokse, singsadelia. Thank you Lord, thank you Lord, amen, amen. Amen. Nung tomo ani logi o prayer no belai poito klai ning prayer klai ka receive klai ka hangka ke tini simi Phola nini engka. Hallelujah. Praise the Lord. Oh shaka thalari makara boste kiri. Dau tangdi just believe klai di poito klai di. Hallelujah kaito mano. Mungsa kriyo se satung mungsa kriyo se prithibi mungsa kriyo se athu kriro kubamo grohoro mungsa kriyo se bupang wafang teima tizlang bebak no sanamka. Sini kaitor mano. Hallelujah. Nang poito klai kable, nini bukhanin dug lam nang phiyogwi kable, naidi nini langmawo Phola chámung klaisa tongkha, bonono tuidul sinai. Allow klai di. Hallelujah. Kaitor ko kupulung di, poito tebo tajang di, tebo nang Phola nang tui saiman nai, tebo nini tong thokma judang nai, tebo nini yapri judang nai. Hallelujah. Praise the Lord. Kaitor kaham. Mini khairok ma hamzak ma pai flaya. Hakhe khaklayo tini bahaino magnang ingliana man khana norok mungsa sugle. Hallelujah. Praise the Lord. So the body of Christ ni bising tui jeng belai keno hamari wo kupulung itong ang personal belai keno selai jaga itong te belai keno kupulung itong because kaito ni kogo salbrum okay salsa korea ti phano kerengi ma tongmani bake okay sangsari go Bible study khaile life ti sereng layo okay bebak tu yasen tumaya tamake fellowship rok ni bising tui seng sereng lai mang na tong layo. Hallelujah. Kaito ni kong asike kupulung itong te asike kupulung ma be poito tajang itong Kulum rok te kwplaisa phailia, hamya rok te kwplaisa phailia, zengjal kwplaisa phailia, pusugya kwplaisa phailia, kabangma muthupjak lama phiyogzaka tang himale poito himi tongmani bagai. Phola Bai ke appreciate tongmani bagai. Phola Bai ke Twiduljak tongmani bagai. Hallelujah. Praise the Lord. Fadi kaito sun excellence sama musongjaku. Te haste tripura ganangai bini kok sing ma sogire nai joto kamiyo joto boroni nokhongo joto boroni langmawo abarja kaito sini thaniyo yafarka.
Fadi sengtaw ereng haino nilar kasuk tongna ni zoraya. Kaito ni kogo kupulung na ni zorase. Poito tajang na ni zorase. Japro kupulung na japro tajang na. Afro sin taku bukurong ni taniwo seng matang lai sinai. Otoma kahno yapar mari lai sinai. Matangjak mungkong no yapari mari lai sinai. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tomo norok yes financially freedom nango. Financially kaito tebo bless klaiteng suknahani tailamrok no phiyogwi kaito bless klaiteng musung jago hungke. Hallelujah. Nang nini tithes and offerings bahino tabung nang yapari mano o ministry wo. But ani dagi mabaya. Ano follow tak laidi. Kaito tomo dagi wo kaito kok shaw hungka ke norok yafardi. Hallelujah. Praise the Lord. Ang tini hain hai sapiro. Please ano follow tak laidi. Ano mungsa tayo pano. Okay. Yes. Nita handi. Kaito se perfect nini bagay. Kaito se nini bagay nang sugo. Kaito se nora hamari klanya musung jago. Kaito se nora bless klanya musung jago. Nang tamuno saiman ka kaito all amatei ano busli sardi hino. Ano hamari klanya musung jago. Abaki nang je proof clear ngo nang yafari mano. Malaki chapter 3 verse 10 tam sijatong fariseng lailena. Malaki chapter 3 verse 10. Hallelujah. Malaki chapter 3 verse 10. Aro belai kino serai ke sijatong Malaki chapter 3 verse 10. Hallelujah. Sungjotom nailena Malaki chapter 3 verse 10. Tam sijatong naili. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. Hnisau. Yafardi hnisau. Buslinya sardi hnisau. Tithe haikaba je azibani aboni kaisa part ne kaitono yafardi hnisau. Tangai jate kaitoni tongthai nogo chámung obab tang theng aboni bagai. Kaitoni tongthai nog bobo nini busagya diba. Kaitoni mondir bobo ani busagya diba. Kaitoni mondir bobo nini busak ani busak noble. Akan nang jepro busli saro nang jepro kaitono yafaro afro sabo alai dang nai. Chámung kupulung saboni nogong nai. Kaitoni nogong nai. Kaitoni nog bobo abo nini busak ani busak se. Abun bangin serai ndi jefru seng kaiton thani busli saro jefru seng kaiton thani yafaro abu tamung nai chámung kupulung ongo nisau sabuni nogo kaitoni nogbobo nini busak ani busak bahai ke kupulung ong tebo serai ke nang naidi tamunok nai naidi if you do nisau nang tomono sakang ke nang tomono yafar kang ke tomono nang busli nyo yafar ke but tomono nang kaiton nang sar kang ke tamung nisan adi if you do nisau. Okay, verse 10 poritongo ang say the Lord of heavens and armies, I will open the windows of heaven for you. Suknahani tailamrok nini bagi phiyok nai nisa. Suknahani tailamrok kaisa tailam ya, kaisa janala ya, kaisa window ya, windows. Kebang ma tailam nini bagi phiyok nai. Tangai nono bless klanyani bagi, nono hamari klainani bagi. I will pour out a blessings so great you won't have enough room to take it nisa. Ashike kaito bless klainai, ashike kaito hamari klainai. Tonna ni bagi nang zaga seri manglak. Tonna ni bagi nang zaga seri manglak. Kaitor abah ke bless klanya musung zago. Sabono nono ano. Abuni bagi no kaitor by prayer kladi kaitoro clearang di saiman di japru clearang go saimano afro nini buslino kaiton thaniwo nang sardi. Piaba yagulo tamsa last to test simi klaina di nisau. Put me to the test. Test simi klaina di kaitor zangiri woi nini nukungo hamari kede klaya nini langmau kaitor hamari kede klaya nang yafari simi nadi nang test simi klaina di aba ani kogya elembak niko kaitor baitang chengno obu phorengmani kok so o phorengmani kok no o kaitor dagi mani kok no nang khanangoi simi naidi nang yafari simi naidi kaitor no bless kede klaya naidi kaitor naidi belai keno alai dake kaitor no rude ya naidi nang just test simi klaya naidi. Hallelujah. Praise the Lord. So tine asung nang siten tomuno yes norokni yafar mongrok reading ka norok yafari mano already bank account details tongo Google Pay tongo. Okay. Ang jotoni thaniwo okay jotoni bagai kaitoni thaniwo yafana thangi dong sembukum layan oh shaka thalari malara bakara busti kiri I plead the blood of Christ. Je busle shana bagai yafaw nazar boroni sakawang nin thik thana sarsa wirolo apan nini thani sarkangke abo obab ingya alai da sengo sukna hani tailam phiyok jaga se blessing sok payo te asuka blessing go nogo tonnani bagai se jaga rimanya aba haikes nang hamari khlayo. Thank you so much. Je yafaw nazar nang boroni sakaw hamari klaimani bagai nang borong bless klaimani bagai sukna hani tailam rok na phiyog nang hamari klaimani bagai afang nin thani submit kayo afa aba haikeno jotoni sakawo ang
o keplai kok no ni submit kayo ya fariru tangmal afa tapon buzia ko borok nang buzirdi borok no bahai nang blessing nani bagai lama khlairdi afa tangi male buslei sanai simise mai slei sanai simise mai nogo golao daimano tomung seng buslei sairi angke seng blessing ya abuni bangi seng buslei sarteng nini thani ya farteng nang musung zakolo hambai o wisdom ni bagai hambai nang o gian nang sin thani mani bagai bebak ni thani samat kayo bugra jisu ni keplai mong baike amen 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 Hallelujah. Praise the Lord. Kasrang di katong thugdi tine asuk nang sitin. Okay. Awa haikena sang sarigo Bible study klai layunai. The body of Christ ni WhatsApp group ni bisingti. Salbrum brum sang kai tani kok wemang kupulung itong lainai. Tangi hemale sengsar kamai tangnai hinisa. Bat tongruk nai bobo kai tani kok simise. Hallelujah. Praise the Lord. Sengsar kuagi tangnai tongruk nai kai tani kok. Tong plai nai kai tani kok. So a kogo no sang keleg lainai. O kogo no kupulung lainai. O kogo no sang senda lainai. O kogo ni sang yaprisha lainai. Amen. Jotono hambai, kaito kaham, mini kairok ma hamzak ma paiflaya.